Hello and welcome back, everyone, guys. Thế hỏi mình đã xin mà là request cái tôi quý cả comment và yung pen ilang cả custom HUD trong phi. Thế hỏi ngăn sao pen i nó mình ta cái cả video mà. Thế asal bangan ayu itu te hỏi ngăn pen i suaya ka sensitivities jangan. Kene nomor wa hỏi ngate ngam ju nada nang than re mo ban bộ sensitivities komno mà. Thế te hỏi rằng bà nga te chupek le pek nuk sal tapi kwa ban ya buat ne saya buat pek ne sensitivities jangan te hỏi dor bakali nga ba fibat ka phone yu te ka phone jangan ka de ka OnePlus Nord C2 Lite 5G mà te pek nga la kai standard bet berbuan ngam ju la kai Ultramax te hỏi pek menta mà ngan pen ino eta custom HUD jangan pek ngan pen yong lut berok hết. Pada pikwa ban buat te saya buat ini custom HUD jangan te pet kamto ngatrai PI itu ki ai tem dadan kan than itu ki baret dengan pen itang kine pet kamto de than tu te kene mo ngatrai PI ne pet yu ne size jang fire button nga ai tang lai phau yu ne teng barabor ngam ju pen he than ra do to ngapen red bet tan nyo phau yani we hliang te ne de tang komto hi ngatrai pe tang komto ngatrai player hi te barabor ai yu ne custom HUD ma ngai i ba pun ki prok janga ma bakia ang komta mo pe ngan save chai ne khndiat te ngan pen i ha ka we step pe bon bet bakia bu kumne ta ya bu be kumne yu ne ba jom ro ke bu hane ha kaman te long ha ka sham jin jar la pi bu ha ka mon mol da ban siat wan ta hoi nang te nang hi mulu mala ngaro man shwa ngala kai be da kumne hi custom HUD janga man shwa long umder une pate long kumne be ngabu be yu control chane cha yu ni ba jom mo chane cha kaman te Ndrai man ta pate ngala bu ngala change no chane cha ka diang te oi man shwa yu ni switch con yu ne pa yu ne ro man shwa oi ngam ju pendan kamera namar bangam pat nang mo ta ka siat one tap kum bong te nado banga modor banga yo i ki we bakila ka one tap sikuli te ngasa pendon kam no ya une switch fair button te ko we bad yu ne ro yu ne oi bon ki bong bangam lap bangam yo i mo te pek man ta yu tu ngan pe i yu tu we fair button pi hap ahang ne pe da pi ahang ne la fair button chibol da pi ahang ne always long kemut ula mi be tel da pi ahang ne show when scope terang tang vida scope un sa mi te kemut pi hap de be ban ai lupa ke te yu ne ro bon ni ki bom lap re yu ne switch te pi hap pe hang ne ane une ngatrai pio i une quick weapon switch ngatrai une hab de be ban on te long kham te nomor da pibu control hane long chibu da pibu no une jump fair button chane cha chile kra ban bu ne po ne te lor ro te long komot pi kan kham pro kan diak long kam da de than ra do da ta ma long kata te long ka chong no ka style ne ha ka jing pro ne ha ka kom la ka jing fi ma la pibu long la pibu no te siang te long kan kam pro hi kan diat long kan saya pair bite ka long la pi change te long kan compare hi kan diat kan kam pro hi la pibu no chane cha siang cha ka diak te barabor ne ka diang le ngai iki we ki youtuber unero ki bo kum to fi chane cha kamon kamot don betang fire button tang ba shoot enemy tang te kamot long ngatrai la da bo kum to control ngatrai long kan kam sting ne kan kam subut ka phone mo thrai ngatrai kamto ro ngatrai tang kamto hi phalia sang thu hi thrai te ka video ro ai tang kam nei hi ngatrai ngan pen kod no namar ba achukwa ban ngan upload video mo te hoi namar ba la slam hi da ong re la ars ni la sni bangam pen mi video show te man tang la pen mi biang te sang ba saya share ya like subscribe lang ni ka channel jangan iba double to kai kimeng te ka video ro tang kam nei kala kot te bye bye ngan saya sampai haka next video